Bikram Hanseri deng pen APHL Sai Hem Kangpu. BJP Racharya Songpen ki jutsiar ni lumbajong habra long vote kere kamai kapaman. Daithor Mini Stadium Ru Samson Singing ti open stage along BJP Songpen vote kere kamai kangni. KATV news along Birta Kilang do anaphan nili deng mir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Kedam tangjang mi poni phai krei trok siar ni Daithor Mini Stadium open stage along BJP Racharya Song atum pen vote kerega mai padopon. Mai along aluhi sar po man pen KACCM Tuliram Rong hangka chetong don along BJP MP candidate Amar Singh Tiso, local MEC an parta EM Richard Tokbi, Bokajan LAC Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Momin pen danglok ki ongdung atum chetong dun. Amar Singh Tiso pe ai na ma Horen Singh be Pidawardhan long good pitan ongdung Amar Singh Tiso ban pe hai nanji kopi ko siga pe hai nangi ma nili thi hek bana tum han than po thi hek bana tumar jutha Kecheng si ke lute ajadi group and kachasa hempe putha in KAC Tuliram Rong hang me along kaning jepon ke BJP Sorkar Kachari pen ke Karbiang long ta chingthur piktang lo. Lesinon ke bang jijang mini phaing kora trok arnia bang ke BJP candidate Amar Singh Tiso phan vote pira pahai thulo nang pusi ning jepon. That non la ST parliamentary constituency laso election amai nilialong tina constituency ka dam bang mom si pini bukajan ke kapijut lo lapen along tina constituency long tame pini ongdu opposition atum congress lapen APHLC lapen ka preka political party tum chi open BJP along pen anang chi paokdun West Karbiang long ke isia consensus long si chugadam tang APHLC candidate pen cheng block angton si BJP long chi paokdun at along tina consensus ta la sondu Congress Mondol Congress Committee full set laben Mondol Congress Mohila Congress Yuwa Congress Domla consensus ke angton sinang dun atlo don suri tame Mondol Congress pen cheng block chugadam tang Congress long pen tiket ke long abang futuman la sonthak taksi along tin dame APHLC pini dak nilip consensus long dame ongdung APHLC tumbang harol troksi sosia phai APHLC tumpini BJP long na chep okdun lo la pen ke kidu ke lagrar phan je akapreka sayang deng kipi ka pijir pen chenglok la pen Karbiang long monsam ke do isiang theklo dima so tame isi monsam ke do BJP government ke do pen isiang thek pen muni tu munthi pen si pini matha kerla pen si BJP long na chep okdun lo Diring pen Thompson terang KATV West Karbiang long arlo hongkrama habara long APHLC songa phan ke kroya rada tu methanga songa jakong kache harjak jia phan pura sai hem ki kim kirang patang ponsi baithalang so LAC maipu Bikram Hansi pening pu pon tanglo APHLC Racharya songa hin pen MP kilikalong kache toidun je aika thara phan ke pahai pon bek jia phan pura hongkrama habara long APHLC sai hem ki mi kim rang patang pon pa mi si Bikram Hansi ari deng pen ing pu pon lo Sai hem kang puwa melong Bikram Hansi pen phirang kia thengno kaning jepon ke non malong BJP tum vote ke rekdam jia to war kabe ong Arunodoya men pensi sarpi mara tumalong vote cho rekdam titi bonta model code of conduct doko ka phia bank ke lahaya saya mo bank ke klema matsi longle bonta BJP tum vote ke rekdam ato war kabe ong Arunodoya men pensi sarpi mara tuma phan ka chetong dam pusi ning jepon Titopon etlo Kecheng si ile tum ke claim ponji lake articles 244A aputha articles 244A ile tum phan India debt pen India government pen tharokre sirkepra thokebra sirkep aningkan 1969 aningkan ile tum phan nang hodayat lo hala bangso hud nang hodayat lo la bangso hemprek sida ile tum kideng dunjia songja tu Congress pinak kapri National Party atum pinak job ile tuma hemprek hala tum nang war picture
kasi APSLC pen non power jelong lo jakong jelong lo election japahai lo pulutang te hala 1969 hot kewar chor ahem prek uthor pa implement je phan bose APSLC manifesto number C lo ile tum tokon lo Jong si APHLC ki hailo te ke chengsia king kam ka che jor ponjia banke article 244A lapen king stanga so men voter list pen kang thana saideng ponpo athe CM tuliram rong hang ki claim hai he asaya mo do an je ai ka thar claim hai lapen claim po pusi Vikram Hansi pen ning je pon Party office labang so kangpua program asaisi labang so North Hong Kong polling station pen deng pon lo sinili phana chhang teng pen nili apor pen nang policy la ingpu pon lo la pen la dak sin itu election is sek kaduk kawe ka chingwai chingsaya alam ta min itum claim pon po MP election ke hai je phan North Hong Kong pen da pen no na la BJP a song tum pen la ke heno pik hangjang lo election commission of India pen ta me press release pilo press note ta piet lo je election is sek ke la ke kaduk kawe ta a power avelo de power do bom tum anda power avelo jada sai development asai anta ington et nang po a power ki doi command lo election commission of India lo la election is sek MP election general election is sek la sila da kar biang long dai tum non general election lo ke la sialang li tum anda power long do tum anda ang hoi ta nong chit alang tum da power avelo thangta development asai ta thanga claim no lo la so pot si ili tum kar biang long tum mas council lo inut IEM lo EMP lo ka chirong pipi so cheng dhenta constituency long alang limit hang hadak dam si rat phan ka chong thui orono doya form ke ron non madang fill up du non mat ke long po la person alang li ka chubai sai claim lo matati la so tank pen hala so video a footage sa tank pen APSLC nilitu complaint below returning officer fan DC fan before long amahala so tank pen atumi ke so cause notice le adlo yem fan la sialang li non code long charge nang po kopi bo sialang model code of conduct kawai lead lo di la son thak thak si alang li tumala ke BJP along do bom non IEM mat lo lon de la avocat ke claim jam ke ington melo thema ala IEM phanan si so cause notice le lo alang li tum han le der jima la sialang li tum la ington te bom te ni le tum ko complaint pichupen alang li tum tamu News report KATV News no autonomous state Kidam tang loin kora pho constituency along BJP Racharya Songpen MP kilega farman vote kerega mai kapa dupon etaphi jang mini phai kriner kep arni ana bangki ki jutsia phan lumba jong constituency along si vote kerega mai paman pon Labang so vote kerega mai long KCCM rong hanga jetong duna long BJP MP candidate Amar Singh Chiso MLA Bida Singh Ingleng lumba jong MEC Johnny Timung anparta EM MEC tumdo an chetong dun ringti Labang so amai along KCCM rong hanga sang hopen rara phan ka chichak tikang atengke MP kilik Amar Singh Chiso phan pahai det lo tangte lumba jong hawar arlu arong tin adon tinta gas cylinder pajur pon lapu lapen nili CM hin pensi gas alang pong tanang thonji lapen labang so gas nang ki thona hut konat arong si towar ki mi ke duma la anta semar pon et po pusi lam chak chipi tekang সুনা করে স্থায়ী শান্তি হয়েছে আগতে আপনারা জানে কার্বি আংলঙত কার্বি ডিমাসা সংঘাত উগ্ৰপন্থী বিলাকৰ সংঘাত কাৰ্বি কুকি সংঘাত আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৰ্বি ৰেংমা নাগা সংঘাত এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে যিটো উগ্ৰপন্থী বিলাকৰ সংঘাত জনসাধাৰণ মানুহবিলাকক ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু যেতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত স্থায়ী শান্তি আনিছে কাৰ্বি আংলঙত চুকে কোণে ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম সমান্তৰাল হিচাপে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হৈ আছে সন্মানীয় আই মাতৃসকল এতিয়া কোনো জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সংঘাত হোৱা নাই ডিমা হাছাও কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সংঘাত হোৱা নাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত আমি একেলগে আছো এটা কাৰ্বি আংলঙত নতুন কাৰ্বি আংলঙত নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দিনে ৰাতি চেষ্টা কৰি আছো hot prime minister ang hoy katunan dia kalti o alang serap tapi ini kita mana tim kami along tim kami join nang pick along tim kami bang Sri sira paropo bang Kri bang Sri sira bang Sarwatom bang Sri sira bang paropo langsung di sana mana kong mang kongjung
Harsing Ronghang report KTV News. Pinia Berta Lapuan si Kangton Iklo Domi Thakme Kardom.